Sedemdeseta obletnica ekonomske fakultete je velik datum. Jaz sem se vpisal na fakulteto kot študent, kot 12. generacija. In že tedaj smo dojeli, da je fakulteta znanstveno osnovana in znanstveno osnovana je ostala vse naprej do danes. V tem času se je marsikaj spremenilo. Od tega, da smo hoteli socializma narediti solidarno, demokratsko in uspešno družbo, ni ostalo skoraj nič. Prišlo do razpada države, z razpadom države pa tudi do spremembe sistema, v katerega pa, po mojem mnenju, nismo vedeli, kam stopimo. Danes je kapitalistični sistem v krizi. Ob 70. obletnici fakultete je pravilno, da se spomnimo tudi ekonomske revije, ki je rasla s fakulteto. Njen začetek je pravzaprav sopadel s koncem prve generacije študentov ekonomske fakultete in zaradi tega je revija 4 leta mlajša. V celem obdobju svojega izhajanja je bila pod ključnim nadzorom in upravljanjem profesorjev z ekonomske fakultete in zato so se v njeni uredniški politiki med tistimi, ki so se z njo strinjali ali tudi niso strinjali, vedno izražala mnenja, ki so nastala znotraj ekonomske fakultete. Kakšna je bila berljivost te revije, težko povem. V času velikem delem njenega izhajanja Kobisa še ni bilo, zato ni bilo mogoče spremljati, kako se bere. V okoljih, v katerih sem pa jaz delal, sem pa opazil, da se revija pravzaprav ne bere in da je tudi uporaba zlasti raziskovalnih člankov bila silno omejena in silno redka. Zgleda, da se dogaja to, da še vedno obstaja ta zelo groba delitev med raziskovalnim delom in vsakodnevnim prakticizmom, ki ga praksa hoče, pa ljudje so tudi leni, ko gre za branje. So I would really like to congratulate the faculty with its 70th anniversary, and from what I heard now just from the plenary, all the great ideas and researches that are taking place here, I think that this really sets a very promising avenue for the future, particularly because the new types of research that are being developed cross a lot the different boundaries within economics and with other disciplines, and so in that respect it's really novel, highly promising type of research, these combinations of neuroeconomics, IT, big data, and also the topics on which they were applied. So I think this faculty will have an even more promising future than what they already delivered in the past, and I'm really looking forward to seeing the results of this research in future. Okrogla miza je pokazala, da imamo raziskovalci še veliko energije za prihodnje raziskave, da nas mika neuroekonomija, big data in druge podobne moderne stvari in upam, da čez 10 let, ko bomo praznovali 80-letnico, da bomo imeli svoj neuroekonomski laboratorij in da bomo tam vsi delali. 70 let ekonomske fakultete, prijeten trenutek, prijetni spomini. Celo nekatere od profesorjev sem danes srečal, kar me je še posebej razveselilo. Sicer pa lepo je videti, da se vrvež na ekonomski fakulteti nadaljuje in lepo je biti del te zgodbe. Edino, kar je nekoliko problematično, je, da se seveda z fakulteto staramo tudi sami. Na tej fakulteti sem diplomiral leta 2010 z področja mednarodne ekonomije, magister in doktorat sem opravil na Nizozemskem, pa fakulteta zagotavlja neko platformo visoko kakovostne diskusije, ki je bila predvsem odprta, kjer smo seveda lahko o vseh problemih razpravljali tako z analitičnega, teoretičnega in tudi empiričnega vidika, in ki je seveda dalo neke dobre rezultate in tudi dobre izdelke na koncu dneva. Kje dejansko vidim prihodnost raziskovanja na ekonomski fakulteti? Vsekakor bo to mednarodno povezana, s prakso povezana in verjamem, da tudi multidisciplinarno povezana raziskava oziroma raziskovanje in vključujoče za vse, ki bodo to želeli in ki bodo pač prispevali svoj delež k temu, da je fakulteta akreditirana in mednarodno priznana. No, 70 let pomeni, da je to že zelo zrela dama.
In v teh letih se ne gleda preveč ostro na vse poteze. Make-upa je tudi kar nekaj v teh obdobjih. Meni to seveda pomeni še enkrat institucijo, ki je ne samo v slovenskem prostoru, ampak tudi širše takrat v Jugoslaviji imela nekaj svetlih trenutkov, zlasti v 60-ih letih, ko smo oblikovali drugačne poglede na razvoj samoupravljanja, tudi z odpiranjem zlasti nekaterih tem anglosaksonske ekonomije, potem kasneje v 70-ih, 80-ih letih z razvojem podjetništva, kasneje z odpiranjem v širše, lahko rekli, heterodoksne vode, kamor tudi sam spadam. Tako da je to institucija, kjer se je dalo vendarle v vseh teh desetletjih svobodno razmišljati, ustvarjalno delovati. Mislim, da je to tisto, kar neka institucija lahko nudi tako zaposlenim, tako profesorjem in seveda tudi študentom, katerim posredujemo znanje. Bonjour, je m'appelle Alex, je suis un Québécois qui étudie en Slovénie. I hope the faculty will be the bridge for me to reach my goal. I'm from India and I'm feeling really nice here. 私は日本から来ました。我从中国来，然后我在卢布尔雅大学习。Salam, benim adım Aslandı. Ben Azerbaycan'dan gelmişim. 르블라나 대학교 안녕하세요. My name is Andrew May Wilson. I'm the Chief Executive of AMBA, and it's a great honour to be able to congratulate yourselves today as the Faculty of Economics at the University of Ljubljana on what is an amazing anniversary. 70 years, let me tell you, there are very few business schools outside the United States of America that go anywhere near a 70th anniversary. I'm also particularly delighted for you that in your 70th year, you have applied for and succeeded big time in becoming one of AMBA's 243 accredited schools. We only accredit 2% of the world's business schools, and it's a great tribute to the quality of the management you've been delivering for these last 70 years that you have been a very welcome new member in the AMBA family. Congratulations once again. Hello, I'm Tim Mescal, and it's an honor for me to congratulate the Faculty of Economics at the University of Ljubljana on your 70th anniversary. AACSB International is very proud that the Faculty of Economics is our first accredited school in Slovenia. This summer I had the wonderful opportunity to visit your summer school, and I saw the impact of AACSB accreditation on the global footprint of the Faculty of Economics. Congratulations, and I hope in 70 years I can wish you another happy anniversary. Dear friends from the Faculty of Economics at the University of Ljubljana, I would like to convey my strongest congratulations for your 70th birthday. As an EQUIS accredited school, you got accredited in 2006. You are very close to our hearts, and we are delighted to organize at your school the Deans and Directors meeting in 2017. So again, all the best and congratulations for your 70th birthday.